Kubor ka Batesi TV. Lawan ra siya da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shnong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka Shnong Development Organization ka bakuntup ya ka Barto, Mukro, Saba, Maidin bat Yongkensur kilalat ban yakendo yo Deputy Commissioner jang ka West Gentia Hills District uba Garot LSN Dikes hakamra trikam jong u ban Dawa Weng ye ka jingtai Ktem Border Police Outpost jong ka Sarkar Jilla Assam hasaba langhong sang dathli. Hagajingi kendo ya Deputy Commissioner ka Shnong Development Organization kala Dawa ban Weng Mardor ye ka jingtai ying Border Outpost Police jong ka Assam West Karbi Anglong District hagajaka kabalaay Ktem kum ka langhong sang dathli Saba kabaha mapo-upo usam jong ka Jilla Meghalaya namarbalada ka Assam kayo ban pentre kam yagani ka outpost ka jingma ka bakraw kala ab yikinong Shnong kibasyong hagani githan. Hagajo ko por kila dawaru naga sarkar bakan shimkhia khamkloy banbu yaga border outpost police hagashnong Saba ne mukro khnang bakinong Shnong hagini gibenta bakhapot kin shngain kalet kawan. Hagani gasngi desenran lang da UMDC jong kathan uba aibor lang shadam uwahe Shnong jong ka Shnong Saba uba Andrea Suchiang uwahe Shnong jong ka mukro uba longru hagajo ko por president ka Shnong Development Organization uba Hamboy de Sumer uwahe Shnong ka Maidin uba DRP Saryang uwahe Shnong ka Yongkensur uba Marwas Suchiang uwahe Shnong ka Barto uba Nihun Sten unehe mayatengkan lembat kiwe kiwe Shnong Development Organization do bu le le ki jindo gunung kong to pun sangat la de weng no ya kata ka jingtai ko te ka kaman kata ko ar to bu no ya ka permanent border police outpost yang ka sarkar Meghalaya hagita githai Borto mukro ha Saba mukro khanang ba yo kinong Shnong do am tu yo ya ka jing singai ibenta kalai kawan karep la janggoro kinong Shnong do am hagini artali ki Shnong Saba mukro to ibro biwa ya repai sa border hak yang ka Karbi wa i ibro penar yo hab sini Meghalaya ta disi dia kelam ni beta gitu di bohong wa mestiap kam da kelam ni gue haswa wa upano umar kelam da bukten no ya gini wa mulai lipen sengat yang sajisi ta ho kerunyi ni beta yang yu tok yang ke sarkar Meghalaya ka yang ni jam daw le pen jam khnap kan ni ka sarkar Meghalaya yang ni hagawa hadin wada mud ki bu ya ka polis aupu setai hayurim biam wan ka sambe no tahadin itu biang wan biang ka Assam ke sarkar Meghalaya rekat bagi khuswa ki border magistrate dalai pensengat da no ke dekit ki tierta haga khat ar tarit yang penajun yang sna marjar khat khande andre manda move no ki netu ne yurim biam kanihi ke jo ka BOP go mut kite hayurim biam lai ra wan bika hai tai halang hong sang hakap kermi hakap Saba hamkro ta ho kru ni bentai ni man em ke jing snaw yam ram hudu kata hagwa ka sarkar Assam mem burom go ya kasta tes ko go ya sai haperdi ki archive minister ni benta kanu ka jing tai go te tai burom ka sarkar Assam ni kata wa klam pentim no ko to yo ni pra ni kadu perkaman kami ko em nagaliang yung ampu do na ya ka ubo no ya ka jingkerpat nagaliang yung ka sarkar Meghalaya ka yung i wa uchim no ko daga sinjam ko warat chke nei banta ka ni mo penjam palat hakmat yung ka sarkar Assam nei banta wo penbaik no lane pun senge no chi sendal ya kani ka jingte ya ko ka Assam da thumu ko pun rekam hagini por yo kani tani benta ka tani kesui tasau kemani wa hadin ngoyo Indonesia mau disi da persnya ye de gijing kiwa kita bodar no imat ina ko por se por kan iman ko kesin ngon kong gijing jia kar kam yo cha cha ke prasa kam ta se itu an ko por kan iman ko ke kam wa jia laman ko por mi de iwa khain sin kat sin do ka jingja
Tegwa persausi i kam kita ginong Shnong UM seketai ka dong gatain bordal kamju yang alam nong mi kemat wokian ya wa kipai ba da jid da thunggi ne banta gani ka samsna Maria yo ya gani ka jing tip wa gani ka jing jia ko da jia hak tu ka ar polai tere pendap yang ada ka musim ko sausi adu kata-kata ka jing sau khia musim ni banta jing sha sok sha dat yong iparadok prasnan ngi hawa ka jing wan ga yo ki hitai muan gi yo yela wan gi du ni benta la lipun sakhiat ni em ya kata ka jing tei be an yang ka sarkar Assam ya kata ka BOP hai tai halang hong sang du hak hab Saba hab mungkumi waman pur usam yang ka Saba mukro kajinte ye gani ka BOP kat kam jing pai wa yo haka youtube amtu te yo wa wan hagani gepor ko waga Assam nang em go haperdi ka election badang krak kam ka model code of conduct la kadang lai ke development ka sekama te penyo gani to kajing te be an ka sokar Assam ta hadin ka jing yo shamu di sini to di si da ong kanu ka khi ka kra da em chwa ka status quo ko de sign gi wa em ka te ka jing ya sa tho ngat kaliang ni la da te de ka Assam la em kam tip ka me khalia la da te de me khalia em kam tip ka Assam ngabu ka jing kali ong tip hi mo ye gani la ne tip hi mo ka sarkar Assam ni banta kani ka jing te chaga sarkar me khalia udisi uman kamplek ke distrik yang ida jubah om em putih tepan pau ke jing sausi hadu ko kharo hadu kata-kata ya ke jing wom khain snap yang ke sarkar Assam ya ka status ko desa ta hewi to bagani ka jing te ya ke BOP hai tai halang hong sang dathli man go kam kawina ka jing te ko wa bo ka jing ma ko kharo ya ke yaki nong Shnong UM hita than borda ite to ibma to ne benta ki nong Shnong UM hita sisin wa da em kani ka police kam UM hita wa nang chakta ki nong Shnong ha ka library lai kan daw kalai yaw kalai ha wi woten khamtam ne benta yong ki kan thai khina ma sa thui mandate hita Imanda yo pun krak kam ya katai ka BOP hitai osang thu iginong krak untok ki penai ukrak to ki Assamese ukrak to ki Bengali ukrak kapte ki tuan ki jebru karbi wat ki karbi la kam ki thau ye ki yo semen na armo man kam constable tani te daw paten sa to ni benta ki thai kana hakala ya lai ha ada yo ki jingja osang sik na ka por chak por khlem da khen gi ya ka hok yong gi no Shnong thau ka hok nang di kan thai ta hagate ga nong rim ka san Shnong chirup ka san Shnong nga kam nong mikmat am MDC yang ka dong ka thai da lai mi chu DC to DC la da komi bu wa upun senge no chi sindon haga arfu wi tari na galyang bo district da lai gi wola li pun senge hitai mando poi hitai burom hi ki lena ki hi ki te wo senge no tangwa Maria man kam pun khanyat pun ban yaki wa Maria dap kata kesi arfu wi tari wa wan gi bo district bo pun ban gi security wa o ka safety yang gitu ginong kra itu te ka kra man smart bahaga tu kata kuat ka pun smart yo pun kra kam ni jipo ka USM haka arfole terik dalai gi wo lalipat ya tu ka jingjia itu hadu wa itu chak pen menso gi do khan rumut ngadang mi ka jingya kontak wa ki borkan bora yong ka karbi o mas o sangbar tarang yong ka mungkermi barson temung utok yang ka mukoilum onggi wa kejingwan yang ini gibru haini hasang dathri langgong hani ka thau wote ye gini go BOP wan gi hidur gi nong tu binong sono me mukhana gi tadi wo buram nga jawab ki ong la da to gibru wan gi wo yela wa phi kam gi nong song sonong na karbi wa hab hapo ka west karbi ang district
Kamnu wan gitu kan rumut. Haji siat wan rak ki waka waj rak ki waka suloi rak ki waka cer penusu tangwa. Wan ki itu to du ikti kejadon. Tetap yo hadin kerja kelam chua wukut kerja kelam mulai no ki wan waj wo pun sitom no ul ne atak no ki ya gitu kan rumut. Suruh go waj Shnong yo Saba. Pa wajing sangu ko kroyo blai wa eyo kerja ya dawa blai ni kerja dia go sausi. Wah, iman so iman senam. Hiki katukan ni yang mahal yo pun poin no dia ki poin no sa bortong PC dia ki ke fase ke treatment itu dia ke wasausi tangwa ngasausi upau kenukuat itu kuar ngadaman kamu wahai senang kami ni kuat berbor nadin soal lagi ya kon yang senang dah kelam nak wahai senang rem main sosial. Damanda chap skit marela tu sini jadi kita bersama Shnong. Aku terus daya lalangi berkat audio, bodi SP, bodi polis netera sehingga nanti yang marela itu mana koi hitai, macam skit itu ada. Daya itu komplain. Jadi korban hitai, menurut gubernur serkar dan kami namun sangat kuat. Koi haga ni boleh kerek, depan gitu di depan yang USM juga, kami hambat pada asli, negeri macam ayah lebih mud ulah tay, matang sebab bagi. Kami pun tay mud lebau security besok, so mud hati tahu, kami di luar mud kat olay, mud nampai bisa sejarah, kat ugatin lah mud berlebih. Jadi por olah itu mud ia kelam belum lah, macam dia sikit. Namanda kelam tipor telefon ni osi netana mokoilom mandawan ini tu temu koi kega di semua telefon tu Shnong kan yang ga bermi rangkat bagi berkamera yang ga mokoilom osi rekat tipor yak segitu payur hak poro dia poro yak kita poro yak kita payba Mampu pun berkat dia yang kita. Dan maksudnya ia kublai tiwara umur, idamur ia lai dari tempat berumur darak ni nawai, darak ni aga deng tari masa teman terbentuk di laiwan dan ada dapat mereka saja okay. Tengah ini por kamu Shnong tentu biar masuk sisen nakeling buat serkar macam kia dengan ni kam. To yo lese mesti mengawai macam kia dengan kam. Jadi ini kampung ini kita hajista border, langsung kia ke sokar di dalam sistem ini. Tengah ni pun orang terdaja, yo musuh musnam kami border, kami lagi ke semua, apa klik ke sokar ni mata kata jam Assam. Nadu ko ki kan da chakrong da chatri bai hagini di Forest Assam, Pulit Assam, bak kejik man ko. Teman cemi gijing ko bakro ba nagaleng yung istai wo imi wo psa yung kon kiti heavy talk na benta kekikan tahdin udah dia ya gani ka polis opus ko berdar opus ko bu ke Assam ha gani ka langhong sang dotli ko em hakap Saba umkermi mukro Nagalian ke Sarkar Assam do hun bubu ya gani ka polis opus heini uam jengai naga opus yang kamu koilu kamwa le 100 kilometer do bu ya gani ka polis opus heini halanghong penyu kini em go ke plan ge jemplan yang gani ka Sarkar Assam nite daw igam kiwasa hari kini ke border kerpat ya ke Sarkar Meghalaya wobuki ya ke border polis opus hagini Shnong knangwa yung like kata kejing sejalan dengan kajian man ke Weng sagowi wo kerpat ya ke Sarkar Meghalaya wo pempat ko yung put usam hei to kamu ada kelam gini ke Sarkar kamu ada kelam ke NPP wa ular ko ha ke porleksion wa lara kapoy ko ha ke thong wo pempat ko yung put usam terkepat yang nong ilam yang ketika NPP wo chipkia go na benta pun urlong go yang kata kular go ka kenang wa ikam kita gosa segede ke bordar yo mano i gusuk gosa